Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur ki naki mamuji tamat tapu mangel kareng Allah Subhanahu wa taala lan rina sarenjaki buku gasing ati macinong siagang umur malabu naki kule asibuntulu anne aloa. Tenaton nakita kalupa apa batu salang siagam pasalamakang mangir nak bilum pota yami antu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi angeran ki asulu rijaman sasama kapuka mangir rijaman singaraka rika magamayanne. Baji mi ia materi naku pabatuan ki anne alloa yami antu istilah ada pengadakan mangkasara ya rika ilalam bahasa Indonesia nikana istilah adat istiadat Makassar. Maiki naki sama-sama ampilangeri. Ilalang katalasan tumak butana Mangkasaraka ni inja ni gaukang ada pangadakang anjo ni junjun tinggia ri tumak butaya nasaba ni patapaki amalaki angga-anggara la biri anjo paralua ni paparangi pelestarian ada pangadakang Mangkasara angimbolongi angga-anggara la biri anjo sanaka paraluna solana pinangka labatua akulei nais siagang nangai adakna. Tasere-sere pak rasangang masing ngamalaki ada pangadakang maraeng. Anjo bonena adaka ia mi antu anggara siagang atorang na paralu ni junjun tinggi ri tumak butaya ilalang katalasang alo-aloa. Anjo bonena angga-anggaraka ia mi antu anggara agama, sosial, ada siagang maraengana pole. Ada pangadakang ia mi antu kebiasaan seseorang anjo ni gaukang mole-mole na jarimo kebiasaan ia reka pamatai khusus batu ripak rasangang ia reka pasangka anggara ia reka atorang patokan siagam pangeran sosial anjo atimboa siagang akbakaka siagang patimboan napak bakakana tumak butta desa ia reka satuan tumak butaya. Ada pangadakang ni buntulu inji ilalan tumak butana Mangkasaraka ibaratna apasili asongkabala atompolo asunna pak buntingang ak bangun bala patumateyang siagam marengana pole. Anjo bonena kosakata bahasa Mangkasaraka yemi antu kana-kana siagang istilah ilalang bahasa Mangkasara. Kana yemi antu satuan gramatikal anjo akulea amenteng kale-kale siagang nadukungi batuang khususka. Istilah yemi antu kana ia reka gumpulang kana anjo tataka apa batu konsep cara siagang keadaan ia reka sifat khusus ilalang bidang khusus ka. Niatomo anne ibaratna istilah khusus anjo biasanya nilangeri ilalang katalasan tumak butana Mangkasaraka ibaratna buntin lompo, buntin cadi, atompolo, angalearing, acaru-caru, asunna, apatama, akjaga, angari, ak mata-mata benteng, ak bangun bala, antamak bala, apasili bala, ak jene paralu, ak jene tumate, ak rokot tumate, anyambayangi, siagang angawang. Salah sere ibaratna ada pangadakang Mangkasara yemi antu pak buntingang. Langkah-langkah upacara ada suku Mangkasara ilalang acara pabuntingang amalaki 10 asere tahapan pak gaukana yemi antu ak jangan-jangan yang merupakan tahap pengenalan mempelai asuro atau melamar
apa nasa untuk menentukan hari pernikahan, apa naik lekok lompo atau prosesi sirih pinang, barumbung yaitu melakukan mandi uap dan akan berlangsung selama 3 hari. Apa silih bunting atau siraman, bubu yaitu mencukur rambut halus dari kedua mempelai, akurun tigi atau malam pacar, asimorong yaitu akad nikah, lekak bunting atau mandu mantu, apa bajikan bunting yaitu menyatukan kedua mempelai. Bajik sikam bajin jokapa materi aku leku pebatua ngasengki dasi nadasi apa anjoku pebatua sumpaeng angeran ja matu-matu mangeri kalian tak ngaseng. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.